Pozdrav drugari, evo 3.1 je, uskoro ćemo početi live i proglašenje pobednika brze nagradne igre koja je trajala 24 sata. Ajde, dok se malo priključite, ponovit ću čisto pravila. Što se tiče brze nagradne igre, ja okačim fotografiju i posle toga vi tagujete neke vaše prijatelje. Pozdrav ovim putem svima koji se priključuju. Tagujete vaše prijatelje i nakon toga neko od vas će osvojiti. Pošto je Nova godina, pošto su praznici, tri glavne nagrade će biti. U pitanju su 3 fotosesije. Spisak svih učesnika je ispred mene. Konkretno u ovoj nagradnoj igri bilo vas je 47. Troje na Facebooku i svi ostali su kao i po običaju bili i komentarisali na Instagramu. Ja prvo dodelim brojeve na Facebooku ako je neko pisao i nakon toga dodeljujemo ovde preko Instagrama nekim redosledom, ajde da kažem. Ceo spisak takmičara ćete moći videti na kraju same nagradne igre kako biste videli možda koji ste broj, koji da kažem smo promašili, a samo izvlačenje se vrši na sajtu random.org gde možemo direktno imati uvid, zadamo sekvencu brojeva i preko toga zapravo i izvučemo naše takmičare. Što se tiče, evo sad ću samo pročitati brzinski spisak i pročitat ću vaše brojeve kako bi možda saznali broj, jer ovaj put nisam stigao da objavim na story. Broj 1 Marija Vuletić, broj 2 Ivana Jeftić, broj 3 Sandra Miletić, broj 4 Ćirić Milena, broj 5 Mareu, broj 6 Cakiška, broj 7 Anđela M95, broj 8 Pikolina, broj 9 13 Donja crta Tamara, broj 10 Milena Joksić, broj 11 Ljubičasto crveno, broj 12 Miletić M17, broj 13 Mirjana 238, broj 14 Isailović Jovana, broj 15 Nataša K1, broj 16 Nikola Petrović, broj 17 Rosario Dija, broj 18 Nikola Miletić, broj 19 Lazar M, broj 20 Zlatana 97, broj 21 Ana Arambašić, broj 22 Anđela AJ, broj 23 Anđela Vučković, broj 24 Sivić Tamara, broj 25 Tulumba, broj 26 Aldijana Živković, broj 27 Aleksandra Jeremić, broj 28 A. Jonović, broj 29 Nikola Banković, broj 30 Ilić Miloš 99, broj 31 Vučko 01, broj 32 Aleksandra Pantelić, broj 33 Nena Karadžić, broj 34 Kraljica Isa, broj 35 Marija Pregled, broj 36 Filip Jovanović, broj 37 Luka Milenković, broj 38 Nikola Vulićević, broj 39 Dragana Krstić 3, broj 40 Mladenović 13, broj 41 F. Marković, broj 42 Filip M007, broj 43 Anđela Mladenović, broj 44 Emir Donja crta 17, broj 45 Vonderi 6, broj 46 Hamza Suljkić i broj 47 Her Kvakić. To je to što se tiče brojeva. Uskoro će početi izvlačenje, ja ću okrenuti laptop kako biste mogli videti, a pre samog izvlačenja, kao što sam ispominjao na storiju, sa nama je ovde novi objektiv koji ćemo koristiti za buduće portrete i za portretnu fotografiju, kao i u uslovima smanjene osvetljenja. To je isto onaj 50 mm objektiv, samo što je ovaj 1.4. 1.4 stvara još širi otvor blende, kao što ovde možete, u stvari zapravo ne vidi se, evo uperiću ka samom svetlu, možete vidjeti koliko je i veći i koliko zapravo taj otvor blende omogućava ulaženju još više svetla i samog slikanja, u nekim uslovima smanjene vidljivosti. I samim tim stvaram još veći taj bokeh efekat takozvani koji zapravo stvara što veće zamućenje. Poenta je i fokus na samom subjektu, a sve ostalo je zamućeno. Imali ste prilike te fotografije da vidite na storiju koje sam 2-3 okačio.
Eto, nadam se da vam se sviđaju i one su napravljene isključivo, znači, tim objektivom. Što se tiče same igre izvlačenja, evo, uskoro ćemo početi. Kao što vidite, sad ću samo pomeriti aparat i objektive u stranu, da bi okrenuo laptop. Znači, sajt se zove random.org, gde vi ukucate niz brojeva koji vas interesuje i on automatski generiše, znači, brojeve. Ja sam ga testirao par puta, tako da ćemo još nekoliko puta refreshovati, možemo i pomoću Command R. Ja ću 2-3 puta refreshovati kako bi bio skroz nasumičan niz brojeva. I da kažem, evo, u ovom trenutku ćemo prestati i pogledat ćemo. Prvi broj je broj 35, drugi broj je broj 16 i treći broj je broj 5. Samo ću još približiti kako biste videli. Što se tiče samog, znači, izvlačenja. Evo, kao što možete da vidite, to su ti brojevi u pitanju. Znači, prva 3 mesta su izvučena. Sva 3 prva mesta će dobiti nagradu. Samo da vrlo osvetljene. Sad ćemo samo da pročitamo još jednom dobitnike. Znači, kao što rekoh, prvo mesto 35, to je Marija Pregled. Drugo mesto 16 broj. Broj 16 je Nikola Petrović. I treće mesto je broj 5. Broj 5 je Mareu. Eto, da kažem, to su pobednici. Imena pobednika ću okačiti sad, znači, na story direktno. Čestitam svima, znači, svi vi ste osvojili, pošto je, da kažem, Nova godina i Božić, svi vi ste osvojili, znači, nagradu, znači, portretne fotosesije. Bilo da je negde u studiju ili na nekoj lokaciji vašoj željenoj, taman ćemo tom prilikom upotrebiti i novi ovaj objektiv. I zato mi je jako drago zbog svega. I da kažem i što ćemo se igrati i dalje, 27. i 28. januara, kao što znate, bit će fotopobednik 03, tako da jako mi je isto drago zbog toga što, eto, fotopobednik već ulazi, da kažem, u neku tradiciju i meni je postalo isto jako drago takmičenje i hvala vama što učestvujete generalno u svim i kvizovima i, da kažem, u fotopobedniku, jer je to neko story takmičenje koje se nadam da će još više da zaživi i da će se raširiti. Kao što još jednom ću samo ponoviti, znači, pobednike. Pobednici su broj 35 Marija Pregled, broj 16 Nikola Petrović i broj 5 je Mareu. Tako da čestitam, znači, svima još jednom, znači, na pobedi. Učestvujte i dalje, družimo se i dalje. Koga interesuju, znači, neke promocije ili neke aktivnosti, slobodno nek se javi, informacije o bilo kakvim cenama, časovima, znači, šta god da vam padne na pamet, stojim na raspolaganju. Uskoro ćemo možda čak biti i neka saradnja, ali neću još uvek da najavljujem ništa, zato što sam trenutno u pregovorima. Kada to bude, znaćete na storiju, bit će sponzor, bit će verovatno ovde negde ću isto okačiti čisto njihov logo, ali ajde da kažem, to je još sve u ranoj fazi, tako da nećemo da žurimo. Hvala svima još jednom, družimo se, vidimo se, fotkamo.